assalamu alaikum yebiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaji kuktidindi en calmini dendagal ɓe ganduɗa kamɓe civrata émission ngaji amen toon to Windere TV on jettama on jarnama ha joni oɗon mbiye nan jokke golle nde batton abonné mbaɗon partagé mbayt like nde wonno oɗon gandi ko ɗum tigui nawrata en yesso ko wona ɗum ko en gartat e émission meɗen fodde ko Oumou Siba waɗanta on ɗum debbo mo hoore fonde Thilbou mi jaaɓi émission meɗen fodde noon ha joni artata koye préparation mawlude no mbinoɗen ni tan ha joni ko hen keddotoɗen nde wonno eɗen gandi mawlude ene waɗi gueɗe ɗe ganduɗa aussi alay saago jewten ɗum bandiraɓe mbawa famde hano hannirta ni hayso tawi ko eɓe gandi ɗum eɓe paami ɗum ko siftinde tan e jirtinde e bandiraɓe kadi min ɓurani on andude komin kalata ko alay saago tan ɓeɗo keedata e haalde tan ɓe keeda e heɗade garɗen koye préparation mawlude no mbinoɗen ni tan eɗen gandi saha aɗa heblono yaade mawluda jaaha jaada e koddiɗo ma jaaha jaada e sehil ma jaaha jaada e bandiraɓe ma ɗum ene waɗa e kala saaha so tawi a yeehi noon wodde ɓe tawita woni jaategueɓe ma saɗa yaaha noon aɗa foti siggude ɓe jaadata aɗa foti andude mo nawrawo ko hol yon wona noon mo nawɗa foof ala ko bonɗo ala kono eɗen jiiya kala to tawɗa moƴƴo ma taw toon bonɗo kala ko tawɗa nunɗuɗo ma taw toon kadi aussi mo nunɗani e saaha eɗen jaaha mawludaji meɗen garen e galle kono gonden ɓe ganduɗa kañumen jiiya juuɗe mumen manam ko jii fof koko ƴettata en jii ɗum saaha kadi wona mo nawɗa fof ƴetta ala saaha eɗen gara kadi e galle woode ɓe ganduɗa kañumenne ko ɗon tigui goni taw ko koddaɗo ɗon e galle he walla tawi ko bandiraɗo ɗon e galle he kono taw jeeya junggo mum ne gandi ɗum kadi ko rafi saabu ƴettowo so tawi aɗa andalno ɗum tan ko boni watta kono ƴettowo tumat yimɓeɓe foof joni so tawi a ari a moftani saaha aɗa an e hoorema aɗa yaaha mawlude taw ka gujjanteɗo gara mbiya min de suudu ndu gonnomi ndu mi fawin ɗon ka ham ƴettama takka yimɓe galle ɓe walla takka mo arnoɓe ɗon e mawlude he taw ene wawi ni taw wona ɓen ɗon taw ko jahanoɗo lawol mum ni aɗa ƴetti kahe ma ko ɓuuri hen jojjude bandiraɓe so jeehi moften kahe meɗen joni en ji valise aji ɗi ene waɗi kannar jogoɗa caabi ma walla so tawi a holnaki ƴetta ko cuɗari ma desna jatiga ma moftan ma kono en saaha en garat e suudu tan sa are ɓonnade wuttama walla sa are ɓonna cakkaji ma jaltina yimɓeɓe ganda kadi aussi to moftata a suuɗani a waɗani janggo jaam sa yalti so tawi ko jamforo ne wawi arde jamfoma te so tawi so jamfimama a wawata wiide ko kaari hankkadi heddoto ko tuuma yimɓe foof kadi kala gonnoɗo e galle he ronko jogade hoore muɗum e gacce walla kala mo jaaɗuɗa kañumne ronko jogade hoore muɗum par ce que eɗen gandi guyko ko noon heewade ɗum alay saago ndente ɗum no fewi kono kadi saaha eɗen mbaɗa kadi ko ganduɗa hoorema ene gagne en guykaji kewɗi kadi ko noon ardata eɗen gara e galle walla hoɓɓe gara e galle e ɓesguji meɗen machallah so tawi mawlude yonti tan eɗen jaaha juma walla eɗen jaaha jamaji walla nokku batteɗe mawlude tan enen foof gudden cuuɗi jeehen te ene heewi hande cuuɗi ɗi ngala caabi hayso caabi nani hen ni eɗen gandi won hen kam eɗen jogani ɗumen feere en mbawi dajjidde naata nder kono noon en potani tan yaade tan goppen galle tan wadde vidde hay goto ala toon so wona sukaɓe tokosan ɓe mbawana koye mumen haydara ala wodata yaaɓe woodi heddiɓe hay so tawi ko a yeehi law gona toon hay sino ko 2 heures du matin garta ndena galle oya kañumne yaaha kañumne ɓuuri tan gudden galleji meɗen jeehen ɗum so tawi en mbaɗi ɗum en dokkat wuyɓeɓe no gujjiri ɗum noon alay saago batten hakkille no fewi yaade tan gudda galle ma goppira noon e jamma mawlude yimɓe ko yahoɓe won hen mbiyata ko mawlude gaari taw or ko garani mawlude gaari ko ƴewde ko nawi walla gaari ƴewde ko wujjude walla gaari tan somade e yimɓe cikka ko neɗɗo moƴƴo taw ko on woni jamforoɗo on woni bonɗo o ɗum noon moften kahe meɗen moften bagasuji meɗen kono kadi ndenen galleji meɗen so tawi eɗen jiiɗi hisse hen alay saago moften kahe meɗen no fewi an garɗo o kadi aussi mo gardata o no mbimi nanne yato aɗa hooli ɗum saabu on ne wawi jamfade so jamfakima ene wawi jamfade yimɓe galle ɓe walla jamfo kala garɗo ɗon won hen jeeya juuɗe nunɗani tan kañumen kala ko jii cikkata ko kañumen poti jogade ɗum ɗon ayi saaha a yahat cakka ma wujje saaha won hen ko comci gujjata paɗe ma woppetake e won hen ɓe ganduɗa boite maquillage e ko nandi hen walla sauveji en ji prix foof no wujje ganda e hoorema walla mbiya mi haalata won hen hay kalisaji mumen mbaɗa koye nder sakosaji mumen so tawi a yi aɗa ɓuftoyo walla so tawi a yalti sa arti tawa wiyama coppet nawama ɗum kadi ko probléme ndenen kahe meɗen kono enenne nunɗen no fewi wona yaade tan jiya kahe janne ƴettate aɗa andi a jeeya a jeeyata ɗum noon a bakkudini hen kadi a nawri foof
dentuɗen ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko wona ɗum ko kadi eɗen jogui caɗele goɗɗe ɗe woni holɗum wonɓe ganduɗa kañumne so tawama kañum henne ko ɓerɗe paɗɗe jogui ɓerɗe mumen ne paaɗi wayno kono fawru ni te kadi eɗen gandi so jomum ummima e galle ari e galle wonto woppi sabu woppi ko galle muɗum woppi ko suudu muɗum woppi ko sal muɗum ari tawima annene bandiraɓe yañen fittanu ma ndu ganda ko ñalawma goto ko balɗi so heewi kala mo jiiɗa woni toon yontere jontiɗi ko haaji woppu ɗum toon walla ari koye galle muɗum kono wonɓe ganduɗa garat ko hono koɗo noon so tawi yañannaka udditanaka damal bandiraɓe faaɗirte no feewi en ji won hen machallah ko waaɓe bismade ko yaaƴɓe no feewi ko ñamminoɓe ko yarnoɓe bandiraɓe won hen kadi aussi ko faatɓe ɓerde no feewi so tawi ari hay leeso bertantama ala ko haali ñedde pot ndiyam wima anda won hen ni enen gara e galle mbi jinmi ko salliginal hay ɗum mbiyata ko hay ndiyam ala ɗo te pourtant ne wawi wadde satalama ndiyam totta ɗum kono mbiyata ko ala ɓeeɗo ciirani ko gonga wona kay yimɓe foof boni to jiiɗa bonɗo fof ene waɗi moƴƴo kono kadi annene aussi oto tan wi kal garɗo tan ko bonɗo tan ha mbasa wadde ka fotani wadde mbasa wadde fodde ma eywa ko mawlude gonɗen jañen pittali ɗi walla jiiya ƴetta leeso maɗa no aɗa wirtuno jiiya yimɓe ne garta mbiya dara mi ƴetta leeso ngo mi mofta saabu sobo tawi ɗo hene leeso ɓe garat ɓe jooɗo wona waɗoɓe noon ƴetta leeso ma tan nanna nder fawru ma walla nanna nder sal ma gudda jaaha ala oto mbaɗen noon kamɓe koɓe arɓe koɓe hotoɓe annene bandiraɗo so tawi a ari a tawi annene aɗa jogui comportement mo poɗɗa wadde wona tan kay are galle tan kay aɗa ƴewon hen so gari mbiyata komi yiiɗa ɗum mi ñamata ɗum mi yarata ɗeɗo kaafe te a addani garɗa ko tawɗa ko ɓen ɗon ko jogui koko ɗum tottanma mbiya a yiiɗa heddoto wonto lor jomum jaaha ne jiilonoma walla jaaha ne ñamlo ɗum tottuma ɗum kadi ko probléme anani so tawi a ummima e galle ma a yeehi hankkante a natti wonde ɗum ɗo hen a natti wonde e sago ma par ce que wona galle ma gonɗa saka ko jiɗɗa ñama walla saka ko jiɗɗa jara ɗum kadi aussi yen batten hakkille fof wona gara kay tawa koɗo ha gona koɗo tawa jaatigui ma mbiya kadi a tampina jaatigueɓe ma ɗum kadi ko probléme batten hakkillaji no feewi kadi won hen ko lor gontanta gona koɗo ha paari lora kadi ɓe ganduɗa ko ɓen goni ko tawɗa jaaha donoyɗa to hen enen jogui jaatigueji mumen mbiya gaare galle jaatigam ene wonde yajje ene wonde ɗumdude ayi guitta ɓen ɗon toon gadda ɗumen ɗo hen taw mbaɗani ɗumen programme ɗum foof nani e meɗen ɗum kadi alay saago nden to kala to neɗɗo woni yo muñ ganda ko balɗe ɗiɗi wonno walla balɗe tati walla ko ñala won hen ni garat ñalla so mawli tan ko hiiri ko foof walla ko lawɗi ko foof en jiyat ƴetta sakkosaji mumen jaaha laabi mumen ɓe ganduɗa ene koɗi to woɗɗi ɓe mbiyata yo ñallu ha kirda walla ɓe ganduɗa kadi ene tampi seeɗa e voyage mbiya yo gonno balɗe ɗiɗi balɗe tati kono garɗo ko koto an garɗo ka jaahowo kono an tawaɗo o annene andu oɗo garɗo ko jaahowo mbasen bonnotirde e nder koye meɗen gudditen ɗum ɗo hen dame meɗen gudditen saluji men cuuɗi meɗen won hen ɓe ganduɗa hande so tawi koɗo naati galle tan hankkandi jeyata ko ene ndena gonta yaltu galle o hay so tawi ene jogno haaju jahatata par ce que mbiyata ko hoolaki wonɓe e nder galle he ko gonga wona neɗɗo fof kolɗa ɗum kono kadi wona koɗo garɗo e ma fof kadi mbiya aɗa reena ɗum ha jomum anda gonɗa koye rende ɗum suusa yaade tarodde suusa nadde e sal suusa nadde e suudu kadi a hulɓinat ɗum noon bandiraɓe garten hakkillaji men no fewi ko mawlude ko gasata kadi e laaɓal ngal surtout batten hakkillaji gonɗe koye ndungu te eɗen gandi machallah buubi ene mbaɗi no mbinomi ni e goɗɗum ko ganduɗa kadi aussi alay saago tewaɗen ko yimɓe gara he e meɗen alay saago laaɓen e koye meɗen pitten galleji men ha laaɓa ndiyameje ƴooguen woni hen so tawi ni ene gama hay ƴoog mbiyata ko so tawi ndiyam nan ɗo hen duusma hande yiyata jaam saabu tun wat garɗo fof ƴettat ɓe ƴetta duus ɓe lawƴa ha laaɓa tan kala to fonno waɗede ndiyam jiiya kippoyaɗa hen bandiraɓe oto mbaɗen noon kala garɗo kadi a dañat hen baraji ni a dañat hen baraji won hen gudda cuuɗi mumen gudda sal mumen ƴetta leeso bertatma to annene so ɓooyi tan a yitoto hoorema jaaha aɗa yiilo jaatigueɓe wonɓe bandiraɓe ko ɗum addi ɓe ko mawludo jamma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko gon kala to neɗɗo woni ene wawi mawlude ɗon kono kadi sa tawi a yiiɗi mawloyde galle ceerno ma walla a yiiɗi tawoyde bandiraɓe ma won hen noon enen jaaha ko mawlude nawa ɗumen tigui kono jahata ko jokkoyde endam saabu eɗen gandi hitande haaldorto mo wuuri kala mo mbaɗɗa yiide ma yiiɗum woni bande woni sehil ma woni yiɗɓe woni foof woni koddiɗo ma ko ɗum nawata ɗumen e juuroyade ceerno mumen e mawlude ndeysan ɗum noon alay saago jañen ɓerɗe ɗe gudditen ɗumen annene garɗo o annene aussi ganduɗa ka koɗo kaala to poɗɗa haalde ɗo
mbasa ɓurtinde sabu so neɗɗo waɗi fodde mum tan dañat fodde muɗum kono annen tawaɗo o sa waɗi fodde ma tan konko koɗo kadi mo rutte fodde ma ha timma ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye so tawi wonto tata min ñaguima yaafuya no fewi mi salmini funnague hirnague rewo e worgo kono mi jurnima ceernam wasilam ceerno Ibrahima ceerno toon to hoore fonde Thily Boumy Ndiaye ɓe Allah jarama on jarama